بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بناو خدايا الرحمن الرحيم. ونتبدأ بخير هاتن ونسر سراهاتن ونسر شعبهاتن. جارديل هم بهفرنات برنامج خدا إن شاء الله أمي دوام بكن إيفاري إينا من حفتي هادجي قوتبو أزدي سبين مزمان سؤالي وهبن وقتي وشياندن أزي داوية بمساج جورة بشينم ويانجي تلفونامي وقتي بكن أزي بتلفوني جوابا سؤالي وبدم يعني أمي في حفتي إن شاء الله لسر إنسان بسكنن. خدا عز وجل القرآن بيروز البيجي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. آيات دي البيجي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آيات دندجد بيجي إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وآيات دنجيز بيجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق الله العظيم. دفا آياتها نادقوا مخوندين خدا عز وجل بحثا آفراندنا إنسانيت كي دا آياتا أول دا دبيجي من إنسان آفرانديا وماوي لبحر وبريه هلقرتيا وماوي جوار رزقي وما آفرانديا جوات شتي خوشكو خوش وماوي لسر قلق وان تشتي وما آفراندي يعني غير إنسانا موي قدسي كريا ما قدر قيمة تايدا وقتي خدا عز وجل فيناد بيجي بحثا إنساني بيواه رمام الروتت يعني بحثا إنساني ترك، بحثا إنساني كرد، بحثا إنساني عرب، بحثا إنساني فارسناكي، بحثا إنساني مسلمان، بحثا إنساني يهودي، بحثا إنساني مسيحي ناكي بجدايتي لسر بنقها إنساني بهورت سكني. يعني خدا عز وجل دبيجي كي ما حرمتا إنساني كريا جوان تشتيقو ما آفرانديا بهترين را. يعني تديد بيوا جواكي جيقو أم دبيجن المقدسات مظن دكائنات إنسانة اشتا خدا عز وجل لسروينات سكنه جبوي أواي گرك أم إنسانه گو أم باورمن بن باري هر كسي بهتر جداتيه نخنا نقبينا إنسانه. يعني أم حرمتا إنسان جبوغو إنسانه بگرن، حرمتا إنساني نجبوغو مسلمانه، حرمتا إنساني نجبوغو يهودية، حرمتا إنساني نجبوغو تركا، حرمتا إنساني نجبوغو كردا، ويا حرمتا إنساني نجبوغو تشتكي ديا. جارا أول جارا يكمن تشتي هريغو خدا عز وجل آفران ديا قدسيتا إنساني ببنگها إنسانتيه لورا دينج إنسان آريا پیوا زمانیش انسان آریا او کسی گو انسانتیه پیک نوینه نه مسلمانتیه پیک تینه نه فلاحتیه پیک تینه نه یهودیتیه پیک تینه جبوی آوای دوی جارا عول جارا یکمین ام انسان جبو گو انسانا و خود تعالی عز و جل قدر و قیمت دای دا ام جید بنگها انسانیت دا قدر و قیمت بدن انسانی أفيك
ما هفتیادی جی هم به زمانه ترکی هم زمانه کردی گوت بو اما ویجا تکفنا زمانه ترکی ده Allah-u Teala okuduğum ayet-i kerimelerde tabiri caizse düşüncesiz, tefekkürsüz fıtri yaratılış üzerine, insan üzerine duruyor. O diyor ki biz insani yarattığımız mahlukatların üstün kıldık. Yani yarattığımız bütün yaratılıklardan daha fazla üstün kıldık. Bir de insanoğlunu denizde ve karada yükleyerek, taşıyarak, yaşatarak yeryüzündeki bütün güzel nimetlerden yararlandırdık. Bunu söylerken Allah-u Teala sadece insan üzerine duruyor. Yani insanın diline, ırkına, dinine, inancına girmeden önce fıtri yaratılmış olan insan üzerine duruyor yani. Burada Allah-u Teala bize insanın diğer yaratıklardan üstün olduğu, insanın her şeyden daha kutsi olduğunu belirtiyor. Ama bu kutsiyet, bu üstünlük inançlarla, dillerle alakalı değil, belki inançların ve dillerin üstünde olan bir kutsiyettir. Neden? Çünkü her şeyin temeli insandır. İnsanlığı becerebilen, dini de muhafaza etmeyi becerebilir, ırkı da muhafaza etmeyi becerebilir, her türlü şeyi muhafaza etmeyi becerebilir. Ama insanlığı muhafaza edemeyen ne dini becerebilir, ne dili becerebilir, ne devleti becerebilir, ne toplumu da faydalı bir birey olabilir yani. Bunun için özellikle Allah-u Teala her şeyden önce insana değer verdiğini, insanı yaratılan bütün mahlukatların üstünden üstün tuttuğunu belirtiyor. Bizlere de düşen, özellikle herkesten daha fazla Müslümanım diyen insanlara da düşen, insanların dillerine, dinlerine, ırklarına, coğrafyalarına bakmadan insani eksende değer vererek ki bununla beraber insanlar üzerinde müsbet, iyi bir iz bıraksınlar ki sonradan sundukları inançların da değeri bilinsin yani. Bu bir. İkinci ayet-i kerimede de diyor ki biz yeryüzünde var olan her şeyi insan için yarattık. Bunun için düşünebilenler için ayet vardır, işaret vardır, alamet vardır. Yani tabiri caizse daha bir kavramla kainat içerisindeki her şey insana musahhar kılmış ki, insanın hizmetine sunulmuş ki, bunda düşünebilenler için, düşünenler için ibret ve öğüt vardır. Evet. Yani özetleyecek olursak, İslam dinine göre, Allah'ın kelamine göre, Kur'an'daki ayetlere göre, kainat içerisinde var olan bütün mahlukatların içinde en kutsi olanı, en değerli olanı insandır. Onun için bizler Müslüman olarak insana değer vermemiz lazım ki değerlerimizin bir anlamı olsun. Evet. İyice em be Kurdi cardım bejin. İyice Xuda Azze ve Celle diva ayete gome goti deşi bala medkşene bi bal hinnik noktaya va.
نقطة مهم أوى قو خدا عز وجل بآفراندنا إنساني را حوجداري إنساني جي بيك آنينا ما قلت يا ورزقناهم من الطيبات يعني نقو حاشا خدا عز وجل إنسان آفرانديا وحوجداري والبرچعب نقرتنا نا بلكي خدا همان بآفراندنا إنساني را حوجداري والبرچعب قرتنا جبو شكلي جبو حوجداري خو بقدينجي وكا قومد آيات دا قوت تشتير خوشك باش جفيكي وجدار طعاما خلقان ديا جبوي آواي وقتي قو أم إنساني البرچعبا بقرن يعني إنسان چيا مخلوقا كي چاوايا بكيري چتي حوجداري ويچند و أم ونا فعم بكن يعني مثلا te çeşirove bike dvet zanibe çavaya yani bekeri çite çipe dbe fayda viçya zarare viçya kare viçya işte jbovi avay insan du beşa beşik je şıkık je aliyek je beşa fizikiya go bedena و آلیه دیجی به آلیه روحیه گو روحه هر دو به هبدو نابن انسان وقتی روحی وی نبه قیمت بدناوی تونه وقتی بدناوی تونه به قیمت روحی وی جی تونه یعنی جبوی آوائی گرک انسان گو راندومان بده فایده ببینه هر دو حوجداری وی بین پیک آنین حقيقة حوجداري فيزيكينا اي بدنينا وكا خوارنه وكا فخوارنه و آوه و دفع حاجتا ببخشن چونا دسمجي وقتی گو اب حوجداري انساني بيك نون انسان در حال دمره دچه هلاكه جياناوي بداويد بياني مخابن ايرو د دنيا دا هركس بيراوا حوجداريات بي يعني هركس شريفات كي هركس مناقشات كي هركس برخدانات كي يعني بل راستا وقت اب حوجداري بيك نوين و انسان هري هلاكه و انسان بداوي ببجياناوي اما بس وكغوما غوتي انسان نجواتن موجوده انسان ج فيزيكي و ج روح موجوده بچاوا اب حوجداري فيزيكي وقت نونه بيك انين وقتی گو حوجداری روحی جی نون پیکانین دیسا انسان رندومان ناده جبوی آوائی دگل حوجداری فیزیکی دوی حوجداری روحی جی بینا پیکانین حوجداری روحی چنا یک جه داخوازی انسانینا مثلا چعب وقتی تشتکی خوشک دبینه نقطک ده چه دل دوی خوزی ایم بونا گه وقتی تشتکی خوش سعد که نقطك دي چه دل دبي خوزي اجي وربانا ويا امجي بونا اوانا جي دبنا چه دبنا سبب هيفي و سركفتن جي انساني را يعني مثلا دبي خوزي امجي وها هبانا خوزي اجي وها بانا اوانا چیه؟ اوانا هیویه که یعنی işte ev hیوی پیره سرکفتنه که چید که yani خوزی آمو بونا خوزی اجی وربانا خوزی امجی هبانا ev hیویه که پیره چید که yani işte ev hیویه هانا پیره برخودانه که چید که mücadele ki münakaşa که چید که yani işte dvirda astange jiyane tena پیش چاوه ما işte jbova astangiye jiyane hengi matersiye insanit kevne devre da go bavariya insaniya jbovi avay beçava vaqte hawcedari fiziki newne pek anin insan de çe halake vaqte hawcedari ruhi jî newne pek anin insan dikeve bunalım ego em dibêjin bibexşin kurdiya ve ez nizanim yani vaqtê hewcedariyê fîzîkî newne pêk anên însan diçe helakê bedenin dimre
اما وقتی حوجداری روحی پیک نون انسانا بدنا نامره اما بس دکوه بنالمه ده دکوه بحرانه ده دکوه آستانگیه ده پسیکولوژیاوی خراب به گلک جیجی عقلی خوشی ونداد کن یعنی جبو چه جبو گو او حوجداری ویا روحی پیک ناینن işte mixabin îro vî asrê gom têdene vî zamanê got em têdene ji bo got ew feqîriya zamanê berê kes ji nêza namrê en azinde di herema me de civaka me de kes ji tê hêna namrê yanî ama gelek însan ji bo got hewcedariyê ruhî manewî pêk nayên kevine bunalımê de belkî ev şer û pevçûn û astengî û zikraşî û bextiraşî û نجحف جهف کرنا دناف جواکا عالما دنیای ده جچته جبرگ او پیک هات او حوجداری معنوی روحی ناینه پیکانین işte dvirde ister istemez bavariya insanat kevi gündeme da vakti merevil diroka dünyaya dinere diroka dünyaya da vakti go insan vaka iro katna bunalım ede u katna nav havda و بناو هفکتنا خدا عز وجل پیغمبر جوار اشیان دیا او پیغمبری جوانا جف صافی کریا وکا گو گلک آیتی پیروز هن از ناخوازم زمان دودرج ببی تخوازم ده زمانی که کرت برنامه مخلاص بی خدا تعالی او پیغمبری گو خدا اشیان دنا دکفنا نوا انسانا و آستنگی نوا انسانا و بنالم نوا انسانا بکتینن اما جبوگو دین اسلامی دین داویه یا و محمد علیه الصلاة والسلام خاتم الانبیاء پیغمبر داویه یا حیف و مخابن هاو پیغمبرتین ایجا دوی چه؟ دوی علماء مسلمان وکگو حدیثا پیغمبر جی دبیجه عالم وارث انبیاء انا عالم مسلمان تکفن نوا جواکا مسلمان و آستنگی نوا مسلمان دا بحق و بعدالت پیک بینن اما مخابن ایرو جتمایا دنیای مگوت یا مگود حوجداری انسانی هانا یک جه ای فیزیکینا یک جه ای روحینا ای فیزیکی مگو خوارنان و آو و اون وقتی گو اف خوارنه فیزیکی پیکنون انسان ده چه هلاکه دمره و آد دواجی ای روحینا ای روحی چنه داخوازی وینه یعنی طمایا خوستیا گو ببه خودی مقام خودی شان ورحاصل تخوازی گو تشتی گو خوشک جیره بن یعنی işte مخابن ایرو ortama گو امتیدنه جواکا گو امتیده عالم اسلامی وقتی گو تی پیوی بقریتیا جواتا دا وارسی پیغمبرانا فقط وقتی گو هاتا حقیقتا جیانه آستنگی جیانه حقزی و بی حقوقیت جیانه دا مخابنو هزار جاری مخابن حواله دستلدارانه حواله خورتانه حواله زنگینانه حقیج انسان را نابینن işte jbogo haqiş insan ra naye gotun insan ji haqiye nas nakin îro dünya dve ava hade yani lewra dvirda pir muhime ez bejim hate viramin Xuda azze ve celle Kur'an'a piroz de dibêje وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا دبê ew civaka got ji zikrê me ji îbadeta me ji bawerbendiya me berê xwe biguherêne ji wara heyateka tang heye dibê heyateka tang nabe heyateka hindik lewra çime îro em di hebûnê de ne fakîrî tune istisna xaric fakîrî tune ama bes em di bunalımê de ne yani ha ew bunalım çi ew tangiye yani ew tamaye yani işte divir de ola İslamê divê insana tatmin bike yani hewcedariyê wan berçava bigire hewcedariyê wana pêk bêne û bi vî şeklî jî bi pêkaniya rastiyê sabrê ji ware bêje merhemetê ji ware bêje û riya serfiraziyê sabr û tehemülê ji ware bêje yani ama wextê got hewcedariyê insana pêk newin û heq û heqîqet nevê gotin û zulm û te'de bêkirin û ferq û meyl bêkirin معلومه انسان جی تحملê nake yani ji bo wî awa halê hazir esrê got em tê de ne civaka got em tê de ne astengiya pêşiya me ya herî mezin
ji hewcedariyê fizîkî bêhtir hewcedariyê ruhîna. Go baweriye, go fikre, go ramana. Ama muxabin û hezar car muxabin em civakeke wilo dene go anîna fikr û zimana buê îrada go Xweda Azze ve Celle daye însanî azad îrada wî çi bê, fikra wî çi bê, ramana wî çi bê bênê ziman wê jî dahî em nikarin bêhna ziman. Ew ê çawa çêbe yani. İşte ji bo wî awayî eger kî go milletê vî asrî bixwazin şer û pevçûn û astengî ji nava wan xilas bibin, divê li ser wê fitreta bingeha însanî go Xweda Azze ve Celle cudatî nextiyê neqebeyna însana. Cudatî nextiyê neqebeyna însana. Bey go li bîr û baweriyê wana binerê hewcedariyê wa pêkanîna. Wextê go dewletê ser wê dunyayê îro jî hewcedariyê însana fitrî bi edalet wekhevî pêk bênin, ez bawerim wê ev bunalim, ev şer û pevçûn ji neqebeyna însana kêm bibe. Açıklamalarımızı Türkçe'de yapalım. Dedik ya ayet-i kerimelerde Allahu Teala insan fıtratı üzerine duruyor yani. İnsanla beraber ihtiyaçlarını üzerine duruyor. Bunun için insanı ele almamız lazım yani. Yani insan olarak birbirimize zarar vermememiz için, birbirimize yarar verebilmemiz için birbirimizi tanımamız lazım yani. Dolayısıyla insanı tanımamız lazım yani. Bu açıdan insanı iki şekilde ele almamız lazım. Bir, fiziki ihtiyaçlar, yemektir, su içmektir, hava almaktır, def-i hacettir. Bu ihtiyaçlar giderilmediği takdirde insan helak olur, yok olur, ölüme mahkum kalır ve ölür gider yani. Ama bu ihtiyaçların yanında bir de ruhi ihtiyaçları vardır yani. Bu ihtiyaçlar giderilmediği takdirde insan ölür, yok olur. Ama ruhi ihtiyaçlar giderilmediği takdirde insan olmaz ama belki bugünkü yaşadığımız dünyadaki gibi ortalık savaş alanına döner. O ruhi ihtiyaçlar nedir? Arzu ve istekleridir. Bir de insanın umutlarıdır. İşte arzu ve istekler ve umutlar noktasında bu sefer inanç devreye girer. Eğer inanç doğru bir bakış açısıyla hayata bakıyorsa, eğer doğru bir bakış açısıyla yaşama bakıyorsa, bu ihtiyaçlar noktasında neyin hakkı olduğu, neyin de hakkı olmadığını anlar ve haksızlık yapmaktan vazgeçer. Ama eğer şayet inanç doğru bir şekilde algılanmıyorsa, haliyle bugünkü içinde olduğumuz ortam gibi insanlar bunalıma girer. İnsanlar huzursuz olur ve içinde olduğumuz şartlar gibi güçlü olan güçsüzü yutmaya çalışır. Gücü olan güçsüzü ezmeye çalışır ve bunun içinde tabii herkes kendi gücü nispetinde mücadelesini yapar ve dolayısıyla ortalık böyle kan ve revan olur yani. İşte bunun için Allahu Teala tarih süreci içerisinde insanlar arasında böyle kavgalar, gürültüler, olumsuzluklar başladığı zaman peygamberler göndermiş. Bu peygamberler içinde bulundukları toplumu adalet, eşitlik ilkesi içerisinde aralarındaki sorunları gidermişler ve insanları tabiri caizse barıştırmışlar. Ama ne yazık ki malumunuz olduğu üzere İslam dini son din, Peygamber aleyhissalatü vesselam Hatemül Enbiya olduğu için bir daha peygamber gelmeyecek. Ama unutmamamız lazım gereken çok önemli bir nokta var ki Allah'ın Resulü bu noktayı, bu risalet görevini, bu barıştırmayı, bu adaletle eşitlik, sulh etmeyi tabiri caizse kendinden sonra ümmetinin alimlerine bırakmıştır. Ve demiştir ki el-ulemâ'u veresetul enbiyâ'i. Alimler peygamberlerin varısıdırlar. Ama işin acı tarafı, işin en zor tarafı işte budur.
Çünkü maalesef bugün İslam dünyasının alimleri mihraplara çıktığı zaman konuşabiliyorlar. Ama ne yazık ki konuştukları zaman hakkı söylemiyorlar. Onlar da güçlüğünün koruyucusu ve güçlüğünün propagandasını yapıyorlar. Malumunuz olduğu gibi yani. İşte bunun içindir toplumda kargaşalar söz konusudur yani. Eğer alimler peygamberlerin yolunda olmuş olsalardı, alimler toplumda hakkı, adaleti, merhameti, vicdanı dile getirmiş olsalardı, insanlar arasında ayrıcalık yapmamış olsalardı, güçlüğünün yanında olmamış olsalardı, muhtemelen şu anda toplumumuzdaki huzursuzluklar, olumsuzluklar olmayacaktı. Diğer önemli bir husus da peygamberlerin nasıl değeri vardır yanımızda, toplumda, alimlerimizin de değeri var olacaktı. Ama ne yazık ki alimlerimizin istisna hariç çoğunluğu bu dürüstlük ilkesini yerine getirmedikleri için neden dolayı belirttiğimiz gibi dedik ya, insanın iki türlü ihtiyacı vardır. Bir fiziki ihtiyacı, bir de ruhi ihtiyacı. Fiziki ihtiyaçlar ölümle sonuçlanır ama ruhi ihtiyaçlar bunalımla sonuçlanır. İşte alimlerimizin birçoğu da ruhi ihtiyaçlarından dolayı, onlar da insandırlar, onlar da beşerdirler. Bunlara yenik düşerek İslam dininin ortaya koymuş olduğu hak ve adalet ilkelerini yerine güçlüğünün yerinde yer almaya çalıştıkları gibi maalesef kendilerinin de değerlerini yitirdiler. Bir de topluma da önemli bir şey vermediler ve vermemektedirler. Beli. Tamaşavan heja me seçar hab ayet خوندن fakat muhabin جبرگو زمانه ما تری نکر همه ور ما عجله آنی زمان بس ما خلاص نکر اما هنک نقطه کرتایی مهون امن بین زمان و امه هدی بداویه بهرن ما گوت یا پشتی آفراندنا انسانی و پیک آنینا حوجداری انسانی ایجی خدا عز و جل دبیجه انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. Yani pişti go Xuda insan afran u hawcedariye wî jî danîne ber çavê wî go bile hava efte ava hawcedariyê te û ava jî diriyê te. Îce te bixwaze tê bi riya helal bi riya meşrû de bimeşe ji bo va hawcedariyê xwe pêk bêne û tê bibe ji wa însanê go şükr û hemdê Xuda dikin. Yan jî tê bi riya nemeşrû, riya nerast, ظلم و تعدا و نحقی تی برخوادانه بکی گوه حوجداری خو پیک بینه تی ظلم و تعدا بکی تی ازیت الحوال خو بکی تی تجاوز حق انسان بکی و به مناسبت تی خدای خوشی رب خوشی حمد و شکر نکی تی انکار بکی تی کوی ریا ضلالتی. یعنی دورده دوی جارا عولی گو مرف خلاصیه، راستیه، آزادیه، مؤمنتیه، ایمانش انسانی بخوازه بریا عوولی دوی حوجداریه ویل ارتبن دوا و حوجداریه وی به هفره بین زمان لورا انسانه کی گوجنیزه کتبه آستنگی امرنه ده تهره بر سریوی تجاره تمکینه کلمه توحیده بینه اف دینیتیه یعنی دوی پیشیت زکی ویتر که داویت کلمه توحیده جاره بیجه. İşte eğer bunu buxazın insan veya civak veya ego civaka pektenin ego devlet epkertenin buxazın de toplum ede civak ede nava insaniyet ede şerru pefçun xlas bibin peşi havcedariye insana pek benin eğer bu havcedariye insana pek katın daviye ji insana asyan kir hengi Xuda Teala zaten jbova du Kur'an'a piruzda qısas danine ve cezayı xo bibinin yani. Ama vakti goven yani devlet havcedariye insana pek nevinin, havcedariye insana bcih nevinin, rabin jbo govece insan jbo havcedariye xo bikeve
astangiya da behevre şer û pevçûnê bikin yani ev jî sebebê vane ne insanın belkî êgo insana îdaret kin yani. Ji bo wî awayî Xweda Azze ve Celle di vir da bala me dikişênê bal tiştekî ve. Pêşî hewcedariyê me didêne ber me û dawiyê vê jê dibe hûn serbest in. Ya hûnê biriya heqiyê werin bi bal me ve û netîca wê hûnê herin cennetê yan jî hûnê biriya neheqiyê zulm û teadê werine bi bal me ve û netîca wê hûn herine cehennemê. Hûn kîjan rê bimeşînin hûn azad in hûn serbest in. Ez gelek carat bêjim, ez her car bêjim tên me ziman. Bê çawa îrada hurriyeta îman anînê heye ji însanî re gereka îrada hurriyeta ne îman anînê jî bê hebe. Lewra wextê ku ev îrada însanî ne azad bê ne serbest bê armanca imtîhanê ezmûnê namêne. Xweda Azze ve Celle karî bû temamê însana mümin rakê. Xweda Azze ve Celle karî bû temamê însana bi şeklekî dî bîne dunyayê. Wê çima me bi hev imtîhan ke yani. Binêre vê de ez dubare dikim bes galet fahm nekin. Bê çawa îrada özgürlüğa azadiya bawermendiyê heye di ola İslamê de aynî bi wî şeklî gerek îrada azadîtiya hurriyeta özgürlüğa ne bawermendiyê jî hebe. Ji bo ku hingî insan bibe çi bibe xwediyê sûcê xwe weke ku Qur'ana pîroz dibêje ve en leysa lil insani illa ma sa'a. Ji insanî renîne illa kesba wî. Yani kî çi bike wê bedelê wê bîne. Ew tiştê ku insan kesb dike, ew tiştê ku insan dike qenc weya xerab. Wê emelê wê bîne yani. Hani dibêjin ya em bûlo bi kurmancî em dibêjin ya kes nakeve tirba ti kesî. Her keskî wê bi emelê xwe re têkeve tirba xwe yani. Ji bo wî awayî divê însan bi kirinê wî bibe şiqenca weya ji xeraba. Kesek bi kirinê tu kesî nabe şiqenca weya nabe ji xeraba yani. Ayrıca di vir de divê em xweşik vê nafehem bikin. Em hani bi kurmancî dibe ti çi biçêne tê wî bidirûye yani. Yani kesekî ku nîska biçêne û genim jidêle ve bidirûye tune yani. Ji bo wî awayî gerek em vêna xweşik fehm bikin û emelê me kesba me çi ye Xweda Azze ve Celle wê bi emelê me kesba me roja qiyametê mukafat weya ceza bike yani. Ji bo wî awayî gerek em bi gelek bid'at û xurafeyê ku ketine nava civaka İslamê li ser navê hinek tişta insana bi hevdû şewtênin ev ne rast e. Weya hinek insan yani baweriya xwe didine hinek insanê dîtirê dibe wê filan kes û me xilas ke wê filan kes û me xilas ke na newlûya. Roja qiyametê tu insan ti kesî xilas nake lewra Hezretî Resulullah aleyhissalatu vesselam ji qîza xwe re dibêje qîza me ya Fatima roja qiyametê ez pêxemberim ama wextê emelê te xerab bê ez te xilas nakim. Şefaeta pêxember ji însanê qenc re ye ne ji însanê xerab re ye. İnsanekî got temamê emelê wî xerab bin û herê qiyametê Xwedê Teala wê li gora xerabiya wa emelê wî pê re muamelekê. Yani eva gowulo ez gelek carat bêjim bibexşin dîn anîne borê mirîşkê wê temamê xerabiyê û fitne û fesada û zulm û teadê û aziyetê bike Xwedê Teala Xefûr û Rehîm e. Micara dî jî anî ziman. Xweda Azze ve Celle Xefûr û Rehîm e ji bo wa însanê got hesbel qeder guneh kirine. Ne weke îro got me gunehkarî kiriye pîlan û proje metod ji bo got em zengîn bibin bi serkevin na. Xweda Azze ve Celle ji bo însanê wilo şedîdul îqab e. Belê. Birkaç tane ayet okuduk. Biraz anlamlarını verdik ama biraz eksik kaldı. Onu da tamamlayalım inşallah.
Dedik ya Allahu Teala insanı yaratmış, ihtiyaçlarını da onunla beraber yaratmış. Ama demiştir ki bu ihtiyaçlarını iki şekilde dile getirebilirsin. Bir, hak yoluyla, iki, batıl yoluyla. Hak yoluyla sana ait olan, senin emeğin olan, senin kesbin olan, senin emeğin olan şeydir. Hak olmayan da başkasının alın teridir. Ben kısaca bazen vurguluyorum. Diyorum ki hayat iki şeydir. Halaldir, haramdır. Halal senin alın terindir, emeğindir. Haram da başkasının alın teri, emeğine göz dikmektir. Bunun için Allah-u Teala insanı yaratmış, insanın yaralanabilecek, zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecek her şeyi de kainatta yaratmış. Demiştir ki ey kulum, meşru yolda bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırsan seni affederim. Ama gayri meşru yolda bu ihtiyaçları karşılamaya çalışırsan seni affetmem, seni azap ederim yani. Dolayısıyla biz şunun üzerine durmamız lazım. Hani ayet-i kerimede de diyor ya, deniliyor. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsanoğluna yaptıklarının dışında başka bir şey yoktur. İnsan iyilik yaparsa ahirette o iyiliğin karşılığını görecek. İnsan kötülük yaparsa ahirette o kötülüklerin karşılığını bulacak. İşte bunun için Allah-u Teala tarihte peygamberler göndermiş ki insanlar birbirlerine düştüğü zaman peygamberlerin vasıtasıyla aralarında adaleti, eşitliği, sulhu sağlasınlar. Ama malumunuz İslam dini son din olduğu gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da Hatemül Enbiya olduğu için bundan sonra peygamber gelmeyecek. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hatemül Enbiya olduğu için bu görevi kendinden sonra alimlere vermiş ki hani hadis-i şerifte el-ulema veresetül enbiyai, alimler peygamberlerin varisleridir. İşte sıkıntı burada başlıyor. Şayet istisna hariç bugün İslam dünyasının alimleri hakikaten peygamberlerin yaptığı vereseti muhafaza etmiş olsalardı bugün İslam dünyası bu bunalımda, bu kan, ravan, savaş ortamında olmayacaktı. Ne acıdır ki istisna hariç alimlerimiz lafla, sohbetlerle tamam bilgedirler, alimdirler, belki benim milyon katım kadar alimdirler. İki kelimeyi bir araya getiremiyorum. Ama ne yazık ki hakikate geldiği zaman güçlünün yerinde yer almaktadırlar yani. Toplumdaki sorunların kaynağı bundan kaynaklanıyor. Başta dedik ya insanoğlunun iki ihtiyacı vardır. Bir fiziki ihtiyacı, iki ruhi ihtiyacı. Fiziki ihtiyaçlar giderilmezse insan ölüme helak olur. Ama ruhi ihtiyaçlar da giderilmeyince işte bugünkü ortam gibi bunalıma sebep olur yani. Ama neticede alimler de insandırlar. Dedik ya ruhi ihtiyaçlar doğru giderilmezse işte onlar da istisna hariç ruhi ihtiyaçları doğru giderilmedikleri için haklının yanında yer alacakları yanına, mazlumun yanında yer alacakları yanında, değer gördükleri güçlünün yerinde yer aldıkları için toplumumuz bu olumsuz şartlarda, bu olumsuz ortamdadır yani. Allah-u Teala bizleri ve bütün insanları hidayete erdirsin. Bizleri ve bütün insanlığı mevcut olan hastalıktan, bunalımdan kurtarsın ve hepimize doğru yolu göstersin. Tamaşavan heja em işevji hatna daviya bernama xwa hiviya ma daxwaze ma xudaya alama ava go ma u tamame alama dünyaya hidayet bike u ma u tamame alama dünyaya jve nexweşiya hana jve hem nexweşiya tendürüstî u hem nexweşiya ruhî go em insan di bunalımê de ne, di astangiyê de ne, di huzursuziyê de ne, di bêheqiyê de ne, di bêwicdaniyê de me ji vê bunalımê ji vê bêheqiyê ji vê bêwicdaniyê xilas bike û me temamê musulmana û insanê oldar
وەکە گۆتەی گوتن مەها ڕەمەزانێ مەها ذکر و عیبادەت هەیە مەها ڕەمەزانێ مەها مەغفیرەت هەیە مەتەڤە بگەڕێنێ ژوا کەسێ گۆ بوونە ژوان ئینسانێ گۆ مەها ڕەمەزانێ هاتنە عەفوکردن بمێنێت خێر و خۆشیەدا حەتانی بەرنامەمە ئینشەڵا vê pêşemba were pêşiya me dîşa saet 10 da emanetê Xweda bin bimênet xêr û xweşiyê de.